İhtiyar etken bulsanız, benim yanaşımda 1982 yılda yetiştirilgen babaylarga Onur Avılı kolxozu tarafından bule getilgen. Benim hatımның apasın, benim hatımны tarbiyelep өстірген. Мен шушындай отыншықлы, былайға да атына, коляска. Исен сау. Бұл бір жерде отылмаған, біраз ғана тотыққан жерлері бар. Ну, харакаттана бет, бана. Шалтыр-солтыр жүрейін. Хәтті әбәсімі, тормызы да бар. Тормызы да şu. Система не пел. 42 yıl. 42 yıl bu коляска. Исен. Bana taşlı жерден жүрерге бек қорқыныш енді. Бұл бек қорта атына. Bebek patron mu ne diyeyim? Mexanizm. Пружинасы да yok. Ana. Жайлы ғана işleyip. Bana eybetle bir şiş tartıp sipleri buya koysa. Ürüyor alıyor. Ürüyor. Yani bunu sağlamaya bakayım bir tanem. Jeygi neyle var diyeyim? Jeygi variantta bu var. Onun da kaskı var. Mulmedegasın zevklendiresi var. Kadında var. Bu? Anırsa ki. Üstüne birisi yok. Kalaska. Yani sen uğramda kaldırmasan onu tutan 40 yıl yaşayalım. Вот так вот.